I pozdrav svima ljudi, evo nas u novom videu na Ivan Pro kanalu, ja sam Ivan Pro. Danas, evo ga, kao što sam obećao, ovo će se danas objaviti. Obećao sam da ću napraviti okršaj traktora, odnosno jačinu i kakvoću određenog vozila, bilo šta u Farming Simulator 2017, naravno ne 2011 kako sam spomenuo u prethodnom videu, greška. Dakle, aj napomenuo sam to, dobili smo puno novaca, dakle puno novaca smo dobili, stvarno puno novaca, dosta, tako da to nam neće trebati, sve ćemo isprodavati i kupit ćemo samo vozila koja će nam trebati za ovoga testiranje i uzimat ćemo neke teške kao prikolice i vidit ćemo, ja ću sa strane ovoga ne treba i ja ću sa strane gledati kako taj traktor vozi i sve to, tako da eto idemo uzet ćemo idemo na traktore, ne treba nam taj, uzet ćemo ovako, dakle prvo okršaj malih traktora, dakle manjih traktora, ne preko 150, dakle ovako uzet ćemo ovog jednog, kupi, uzet ćemo jednog Zetora, koji je u stvari slabiji od ovog, ali skuplji, i onda ćemo, dakle, izabrati najboljeg traktora po omjeru cijene i kvalitete. Ne znači da se taj traktor meni najviše sviđa, dakle koliko nam ima 99 konjskih snaga. Nećemo mi sve traktore danas isprobavati, jasno. Da nećemo, ali uglavnom, eto, to su traktori koje ćemo sad, dakle, pokušati isprobati. Prvo što ćemo uzeti je jedna ogromna prikolica, dakle, koliko smo 5-6 smo ih uzeli, 6. Dakle, ne to. Dakle, ovako. Kupit ćemo 5 takvih prikolica. Sad. Da vidimo. Jel je 1, 2, 3, 4 traktora, koliko prikolica? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dobro, nema veze. Prvo nam ide ovaj mali traktor. Dakle, vidjet ćemo kako će nam vući. Ja ću inače stisnuti 3, dakle, maksimalni tempomat. Idemo, dakle, sad na jednu rutu. Inače ovako, sad vidimo kako on ide, onak, vidim da se pati, ali ne znači da to neće biti dobro. Ovako, dakle, počinjemo ovamo kod ove crte i idemo, dakle, ovako. Idemo 3. I da mi vidimo kako će se on ponašati. Opet su me uhvatili ovi. Ne znam kako će se, evo, moramo iz početka jer su nas lupili ovi vozači koji uopće ne poštuju pravila. Ja mislim, šalim se, mi ne poštujemo pravila, sad ćemo na ovu liniju, vamo, i sa 3 krećemo, idemo lijevo, pa desno, nema nikog. Dakle, vozimo onako srednje brzo, dakle, traktor vidim da lagano gubi kontrolu, i tu ćemo se istim tim spustom vratiti, dakle, uglavnom da je maksimalno od svoje jačine, ovaj prvi, tako da, uglavnom da je maksimalno, ovamo već onako slabi, i vamo se okrećemo, da imamo okretnost, dakle, traktora, kako se ovo je izvrsno raskršće u kojem možemo izmjeriti okretnost. Ovaj traktor nezgodan je, slabo je okretan, ali na zbog drugih je onako ok. Neće danas biti natjecanje srednjih traktora, bit će natjecanje užasno jakih i bit će natjecanje onako